Samakuy diapi noganchik kasanchik kunandia. Imarayguchu Señor ninchikwan tinkunakuspa kanchik. Chayraygu mark'ayta pachimuygi kay diapi. Chantapi sinvitaygi kunandia kuska kicharinata maychus kasan kay libro de Filipenses kinsayuq chantapis iskay chunka chikllashpan niwanchik ajinata. Noganchejri hanaq pachapi llaqtayuqkuna kaspa tukuy sonqo suyarisanchik salvanawanchikta Señor Jesucristo hanaq pachamanta hamunanmanta. Sapa uqninchikpaq kaytaqa apóstol Pablo yuyarichiwanchik. Niwanchik imaynataqa kay pachaqa mana llaqtanchikchu. Llaqtanchik kasan hanaq pacha hamuqtin Señor Jesucristo apawasan kuska rinapaq chaypi kawsanapaq. Tukuypi runas hina mosqokunchik noqa chayman chayaymunani hank'ay Estados Unidos, Argentina, Españaman riymunani tukuy jovenespes ninguman ari Italiata noqa riqsiymunani. Pero kunan apóstol Pablo presentawanchik llaqtata maychus qan mana mosqokurqayki, maychus qan mana yuyayniykipi churaykichu imaynachus kasqanta kallisninqa qurimanta kanqa maychus sumaq ruwasqa mana nima chaypiqa tarikuspa kanqachu mana allin runas. Sapa uqninchik chayman chayanapaq noqanchik rikusun k'acha lindu wasita maypitaq manaña onqoy wañuy nanay nitaq phutikuy kanqañachu. Manchayqa kusikuyta tarisun paz tranquilidadta Señor Jesucristupis. K'anchayninwanpi Señor Jesucristo Dios ninchik sapa uqninchikta kawsachiwasun manaña noqanchik ni intita nimata necesitasunchu porque payqa k'anchayninwan kawsachiwasun chay mosoq llaqtapi. Chantapis nillawanchiktaq devoción matutina tukuychanapaq kayta. Maypitaq kasan esperanzanchik, maypitaq kasan llank'ayninchik, sapa día llank'ana tiyan yachaspa maypichus noqanchik kawsasun chaywan mosqokuna tiyan nispa. Tukuypi suyasanchik chayta, chayraygu dedicay tiempoykita, tal vez qolqesituykita, compromiso ruway Señor ninchikwan, sapa uqninchik noqanchik trabajanapaq Señor Jesucristo. Qanwan noqawan evangeliuta predicaspa allin testimoniowan noqanchik apurata qayllasanña Jesucristo hanaq pacha p'unchaynin hamunanta. Hermano, hermana, kay sábado picanchik noqanchik chayman hinataq kusikuspa tukuy anhelowan churana maychus kasan kay segunda venida Señor Jesucristo pata. Maypitaq qantiyakuyki noqapis kuska qanwan kayta munani. Diospaq yanapayninwan kanachik kayakama.